If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Ginoy kay school hapo kalama jangga Meglaya Upper Primary School Teachers Association MOPSTA hagalay tarik unaitung arhajar arpulai. Kile kendo yung Menteri Ketenat Puli Putih Kejelau rakam sangma ban bodien lo kejing dawa ban kentip kerdan no ya ginoy kay ad hoc Upper Primary School syaga deficit system. Ya kini keji kendo yung Menteri Ketenat Puli Putih lelam do Presiden ke MOPSTA ubak Kenneth Shadab bat kiwi ginong yalam hakaba kilapan kenmau kejing dawa kaba keseng kelada ban pensngau syaga sorkar jela ban kentiu kerdan no ya kinoy kay ad hoc kumjo ban penpau kejing e kaba kia kendo. Ubak Kenneth Shadab ulong baga sorkar MDA kabarim kelada ban kular ban kentiu kerdan ya ki praspa sapu-saungut ad hoc Upper Primary School syaga deficit system. Baga sorkar kelapan ya cekmat ru ikan kakam ndai kini kakam kandang syempur. Ulong bandan kejingnya kat hakarukom yo ekapisa bat kiwai pat kino hikai. Kamopsta keladawan ke sorkar baka ban kentiu no ya ketulap jongki sa syaka lai hajar tengka sibenai. Uba Shadab ulong ba ulapan sengau ru ho rakam sangma bagi no hikai kibla trai palat ek arpusan nilai posnem hadin bakila syong that kim yo ai na ke sorkar. Bat habagi pang stom ru kim yo jingerap ne jingkershan ai. Bat kamopsta kan sepen kre jing tho ban IT sya ke sorkar halor ke negamat jing dawa. Rimba nila yo ke proposal na du senem arajar khat khandai arajar arpau akaba ka government kala proses ban kentiu no sya ka deficit system yakini ki praspa sa pusau tegi ki school dan rei ngim keno ya ka sorkar MDA 1 kawan no ketuka first covid kawan sa ka second covid kawan sa ka financial crisis dan rei ngilaong mo ba kai ka ba ka MDA 1 kamla ban pendep kadai ka jingkular jong ka MDA 2 ban pendep ya kai ka ba ka MDA 1 ka klemla ban pendep dan nak takadau minister ula ong ba to kani kadai ka kabang hapek ba hap examen ba kan simpor yang i kebiat ban pendep ya kani ka kam dan rei ngilaong ba pek ba mensim senem pat nilayo kata ka proposal ru bah ka kerten jong ki ad hoc baru ka nai increment markat prahajar dan rei ka bas ngosi kalong lai increment tang ya ki secondary bat ki higher secondary mar kendai hajar kat ba ya ki LP bat ki UP lai tang mar kendri hajar tengi ong to for the time being tang bakan long ka jingyarap ka ba sipor ai biang sa marlai hajar bahkan ya rengkat ya ketuka kendai hajar no bahkan long mar kendai hajar ya kini ki apa primary bahkan long with effect nadu mensim senami kan kumbalale ya ki secondary bat ki higher secondary kata kadai ke jingkar pat jongi te nakaliang jukur long to man sanang pek ya kani ka kam tingi long ba pindah nang pek ya kani ka upgradation tekan simpor la kumno le no swatang ini at least bi na itai temporary relief mo jingyarap iba katto kami kini ki apa primary let's say ki lawa primary ru bayadan lang akaju ka elementary mo tray life ansnam hadien bakila asyong time hab subrat yaki sa dustbin sinaya ru kimyo ay ru kimyo atakin im kumno ha kijinglong temen nata ka medical reimbursement ru kamdan ta halor kami ru nilai kran min sahawan ra biang da kejing tho ga pura halor kini ba kini yo i keng ba ki nom ikai ad hoc la hadin bala retire ta zero ta ndan ai ki papli ki papang ba sitom lai la suyap kloi kalau isen ai am ki bala sacrifice de ki pausnam ki yo ai kan ba ki deficit bat ki government bat ki yo at least ka lump sum benefit mo yang ni patem da benefit ya kataru nilai keren ba long hi ba ngien sahap pen kre ki jing tho ki ba biang halor kini ke ngien sahap wan ban sok bet biang